Duluan ya. Kemana? Orderan. Oh. Kayak pisang ya? Assalamualaikum. Salam, hati Ben. Ayo. Halo Kak Dena ya? Iya. Oke. Lagi sakit ya, Mas? Ah, enggak, cuma lagi flu aja. Beneran nih bisa bawa motor? Bisa? Ini sini. Ini taruh di depan ya. Santai aja ya. Gue lagi nggak buru-buru kok. Kenapa sih, Mas? Sakit ya?